لما بشوف يا جماعه اي نقاش داير بين رجاله وستات عن سواقه الستات، وفي واحده عايزه تثبت ان الستات سواقتها مش وحشه او انهم بيسوقوا كويس او كده، بيقولوا جمله دايما بقف عندها، بيقول لك انتوا عارفين ان الحوادث اللي بتعملها الرجاله اكتر بكتير من اللي بتعملها الستات. وهنا لازم نقف بقى، ما لو الستات بيعملوا حوادث اكتر من الولاد دي تبقى كارثه. يعني احنا عارفين في العالم العربي مثلا 75% من الناس اللي بيسوقوا ولاد، فلو الستات اللي بيعملوا حوادث نسبتهم اعلى كمان دي تبقى مصيبه، دي تبقى كارثه. بس احقاقا الحق برضو الستات مش مشكلتهم في الحوادث او كده، يعني هتلاقي دايما الولاد عندهم سنه التهور والجنان دي اكتر بكتير. الستات مشكلتهم في حاجه تانية خالص. الستات في السواقه متقسمين لنوعين. اول نوع ده نوع من الستات بيتوتروا بسرعه جدا، اي حاجه بتوترهم، واحد يجي جنبهم، واحد بيعدي الشارع بيتوتروا بالزياده وبيبانيكوا ومش عارفين يعملوا ايه ويا ربي ومش عارف ايه والكلام ده. وده بيترجم لتصرفات غريبه جدا في الطريق. عشان كده مثلا في عربيات تبقى شايفها تقول لك العربيه دي اللي سايقاها واحده ست، بسبب ان التصرف غير مفهوم، انت مش فاهم التصرف ده ليه، انت ليه بتعملي كده. تاني نوع هو نوع عكس الاول تماما، دول ستات عندهم حاله لا مبالاه غير طبيعيه. عارف عاطف في فيلم الناظر اللي هم ماشيين كده معلين الاغاني وتشيل، مفيش اشارات، مفيش تهدئه للمطبات، مفيش اي حاجه، هتلاقيهم ولا في الدنيا ولا هم هنا، هم مش مهتمين. تلاقي مثلا واحد بيزمر، واحد بيكلكس، واحد بيشتم، هم تشيل وشايفين انهم بيعملوا كل حاجه صح وان الدنيا حلوه والدنيا بسيطه. لكن صعب جدا تلاقي ست سواقتها معتدله اللي هي طبيعيه، اللي هو عادي يعني الدنيا حلوه، لا ما صعب ما تلاقيهاش. بس عارف كل ده احسن لي من التهور والجنان، عشان الكلام ده مش مؤذي. يعني يوم مثلا ما ست تقف فجاه تخبطها من ورا، اكسدام بتاع، انما التهور الزياده اللي عند بعض الرجاله ده، اللي هو يلا ناخد غرزه على 200 وانا جامد فشخ وبتاع، ده اوحش، ده اخطر، عشان ده مش معتمد على سواقتك، ده معتمد على القدر، معتمد على ستر ربنا. فيعني سواقه البنات هي فيها بصراحه سنه استفزاز وتعصب اكتر، بس على الاقل امن. وانا هنا بتكلم مقارنه بالرجاله المجنونه، انما طبعا الرجاله العاديه لا، يعني هم بصراحه احسن سواقه من الستات بقى، مش هنكذب بقى، مش هنحور.